Evo, ljudi su se svi pomolili, oče naši, kaj god znate, nisam 4 godine auta vozio i ja ne znam kako bomo tu prešli po Kalniku. Moram voziti podsvjesno, a ne svjesno, inače se budem zgubi. Bom zamenil gas za kočnico, a ovako dok se otpustiš, delaš podsvjesno, onda se sve nazaj vraća. Znači još malo i stignemo do prve lokacije snimanja. Naišli smo na još jedno maslo kalničkih partizana. Maknuli su sve ploče da ne bi Švabi kod okupacije znali kako dojти do Gabrinovca ili kam drugam i postavili su tu svoje ploče vamo tamo. Tako da samo domaći Vlah ili mi iz Ludbrega znamo, šumski ljudi znamo kam se koji put vode. Pa se sad ti snajdi vamo tamo. Možeš lijevo ili desno, to okupator ne bi onda znal. Tako da je to isto dobra fora, ako doje do sranja, makneš sve ploče i daj Bog da im GPS više ne radi i onda se budu zgubili u Kalničkoj šumi, kaj Crven kapica dok je išla k baki nositi kolače. Evo tu vidimo iza Novog Marofa, a prije par dana nam je prijatelj poslal iz Novog Marofa paket kojem sad ćemo zahvaliti. Unutra je bilo jako puno parakorda, ono smo to iskoristili za našu opremu, za sekiricu, za nož, za survival opremu. Evo i dobili smo ove lijepe nalepnice. Tako da bomo to uzeli u prirodu. Inače niste imali para, niti mogućnosti kupiti taj parakord koji neće skupi. Tako onda puno hvala da imamo dovoljno za 10 godina snimanje tih naših filmića. Firma, zapravo to je kanal, YouTube kanal, se zove CBYS, Paracord and More. I tamo imate puno tih raznih prijedloga i načina pletenja tog parakorda u narukvice i slično. To mi je isto jako bitno i ja to prije nisam isto znal. A imate u mojoj knjigi onaj foru kako se od zeće kože može plesti dekica indijanska od krzna. To bi se moglo čak i od mačje kože, u nekoj survival situacije. Tako da je dobro znati tih načina pletenja. Druga stvar je, svi koji imaju neki neck knife, nož oko vrata ili neke sličnoga, nemojte se staviti parakord, nego neke kad se slomi, jer u nekoj bliskoj borbi može vas neprijatelj zagušiti. To isto važi, zato imam kratki laso, da mi niko ne može za kosu vući. Ako vas neko uhvati za parakord i okrene, onda ste odmah gotovi, neke šanse obraniti se. Tu smo sad došli vidjeti, ti su naši rudniki na Kalniku, to su sve rudniki ugljena. Problem je da su zapušteni, a bili su uvijek tam gdje je voda, znači blato. To vam je crni ugljen, izgleda kako nekakva smola i rudnike su nam iskopali belgijski zatvorenici Jugoslavenske armije. Ko zna kako se Belgijanci s njim došli, a tu je bila belgijska inženjerija. Sad imate tu u Svetoj Barbari, da molite švenka, tu je jedna kapelica u znak zahvalnosti preživjelima, jer to je bio jako opasni posao. Znači to je bio jako opasni posao, ljudi su morali vladati ispod zemlje, jer rudnike nisu u brdo, kako bi inače očekivali neko okno breg, nego se kopalo podzemno i trebalo stalno pumpati vodovan. Sad su ti rudniki ugljena napunjeni s vodom i nema se ući iz njih. Postoje rupe za zrak koje su opasne, gdje moraju ljudi upasti i naši tu mještani su rekli da i to isto mora biti opasno za planinare, jer taj ugljenokop je bio dugačak 2,5 km. Slično imate i u Ivancu, tamo su ugljenokope isto su sapunili s vodom i tamo su sad ribnjaci. Znači ti ribnjaci su bivši rudnici. Imate i u Glogovcu, ako se ne varam, u Glogovcu Koprivnički isto slične ugljenokope. To nije rudnik, kako na primjer rudnik Zrinskih, rudnik srebra na Medvednici, gdje je lazite u stijene, nego to baš sad ispod zemlje, tako da ne možete istražiti i više ih nema. Ok. No. Evo tu iza mene je kapelica izrađena iz znak zahvalnosti rudara da su preživjeli u tom ugljenokopu, a tu doli v jarku, tu su bili te ugljenokope i sad su neka močvara, šikara i tu je opasno uopće prilaziti da ne opadate u te šahte koje su preostale za zrak. Mislio sam da je ovo, kako se zove, guba za mog prijatelja koji je pčelar, ali vidite, to je gljiva iz vječnog života, reishi, mislim se zove iz kineskog, prije se prodavala
tako da se sušila i onda je 1 gram vrijedilo toliko koliko gram zlata. A sad smo tu naišli na tu hrastovu sjajnicu odmah uz puteljak. Vidite koliko smo mi bogati na tim raznim lijekovima iz azijske medicine, a nismo svjesni da raste to sve i kod nas. Pa da treba kupovati skupe lijekove u apoteki koje su uvožene iz Azije. I tu vam je ono pred nosom. Gdje se ti pišat je naišao na ovu lijepo glivo. Boga me, došli smo u posjet Kalničkim patuljcima. Ima tu par tih šatora, nastambe, ali čini se da su pobjegli dok su vidjeli kako sam ja veliki, valjda se boje da bi ih mogli pojesti, ka ne? Da si sama došla, taj ih valjda dočekali. Idemo ona dale, na druge lokacije, ovo ti prva, a ja medved idem zadnji vun. Ovo su preveliki za te kućice od patuljce, a tu imaju puno hrane, ima tu dosta žireva. Njih morate inače oguliti, staviti u staru vreću nekakvu i u potok ubesite onda tanin i slapi i možete ih onda mleti i jesti. Tako da imaju tu dosta hrane, makar to bili i žirevi. Tu već počinju kameni bivše ogromne tvrđave u centru Kameničkog gorja. Vidite da sve kamenje ima takvu veličinu da se da transportirati na kolima ili bilo kako drugačije. I kod Magdalenskog potopa najkasnije je ta utvrda uništena. Iza mene je ogromno polje s takvim kamenima. Tako da je to ostalo zato kad je bilo predaleko da bi ljudi to kamenje otpeljali do prvog naselja, kako su inače činili kod tih velikih utvrda, nego su ostavili to kamenje tu. Pretpostavljam da to morati još neka rimska utvrda, a fora je baš da mora biti da je bilo nekako veliko zdanje zbog tog kamenja. Nigdje drugi nemate baš takve blokove koje se mogu iskoristiti. I onda kod zadnjeg snimanja na Kalniku 1.5. ako se sjećate onaj kadar di sam ja, a iza je onaj veliki ponor na vrhu brda, pronašao sam ovu keramiku. To je bilo Kamenolom vrh, 1.5.2018. godina, brdo Senjica. Znači, to je dokaz da je gori bila utvrda, vjerojatno protiv Turaka, jer vi po toj keramiki možete ustanoviti o čemu se radi. Znači, ovo je jako grupa keramika, to je srednji vijek. Ako je keramika je strašno fina, to je i tanka, to je onda rimsko razdoblje. A ako je pa keramika ima one šare, ovakve, to je slavenska keramika, a keltska keramika ima u sebi toliko grafita da mi iz nju možete pisati, na primjer po kamenu. Tako možete po tome razlikovati o kojoj se keramici radi i od kad je to naselje, kad je to sagrađeno. A znajte da svi gdje je prije bilo neko naselje, tu je bilo više tih naselja, jer to mjesto je pogodno za izgradnju naselja i tu se budu ljudi opet selili, ako dođe takvih prilike, i su se već selili. Znači gdje je bilo jedno naselje, tu je uvijek dobro opet stvarati nova naselja. I vidite kako tu imate dosta tog kamenja, tu bi mogli napraviti opet nekoliko kuća samo s kamenjem koje je na površine. A ispod bi ona bila ta keramika i to valjda sve palo na sebe i ko zna kako je to bila velika utvrda. Kako su dani kraći, a mi ne znamo budemo li stigli sve posnimati danas, hoćem da vidite iza mene ovaj tu kamenolom, rimski kamenolom. Rimljani su tu imali svoju glavnu cestu prema Varaždinskim Toplicama, a uvijek su gradili tu cestu i poboljšavali je gdje su Kelti prije njih imali te svoje puteve. Tu iza mene su sav tav kamen maknuli, a to su mogli napraviti pomoću vode i vatre. Znači zapalili bi vatru pored strijene, dok je strijena bila vruća, su tu iz potoka, tu je potok, zalijali stijenu s vodom i ona je popucala. I dobili su malo kamenje. Znači nije im bilo potrebno ni alat od željeza, pikovi, krampe i slično, nego su koristili prirodno sirovine koje ima tu na pretek. Znači drva za vatru i tu iz vode potok. I onda su ovo cijelo brdo maknuli da bi poboljšali putove sve do Varaždinskih Toplica.
Ovo može biti nastavak prošle emisije, evakuacija. Imam tu jedno gospodično, njezino čerko. I ja vam stalno govorim, ženske, nemojte se plašiti. Ono kad mislite da je vama nedostatak ili slaba točka, to je u biti vama jaka točka. I stvar je s tome, njezina veličina, znači mala je, može se provući negdje ispod nečega ili u nekaj, može pobjeći velikom neprijatelju skupinec v grmje ili šikaro i budući da ima da me ne da pobjediti niti snagom, a niti tehnikom, jer sam puno veći od nje, mora me dobiti na kondiciju. Znači dok se ja zadiham i uznojem, njoj nije nikaj. Znači ako bi trčala uz brdo, onda bi mi mogla pobjeći i svakom drugom potencijalnom napadaču, ako je ovako bucmasti, kako sam ja, masno guzi, ne? Kako me zove. Druga stvar je, oči malo, druga stvar je, ako te neko naganja, ne vičeš mama, nego ona trebaš fučkati, fučne, čim jače. Ako ona viče mama, on napadač zna, uhvatil sam piceka, bo je došla i kvočka. Iza kakve lisica, ona bi čekala, a ovak ne zna ko bo došla. Tako isto možete razmišljati. Druga stvar je, djeca se više ne igraju skrivače, ne znaju se sakriti. To je loše jer ako dođe neke opasnosti, oni se moraju sakriti i onda bi trebala majka privući pažnju na sebe, da je napadač ganja. Mislite se divlja patka, dok dođe lisica do nje, onda patka glumi da je krilo slomljeno. Kužiš? A pačići se stisneju. I onda lisica misli, laki plijen, patka ne mre leteti, bom ju čapila. I onda ju patka stara odvuče od malih pačića, čim dalje i poleti, dok više nema opasnosti. Tako lisica ne najde pačiće. Dođe trebaš pratiti prirodu i te fore životinske, da ih možeš primijeniti sama, ako da treba. Jer kužiš, u njih je najbolje učiti. Mi smo prošli put bili na sjevernom dijelu Kalnika, Kalničkog gorja. Tam je voda bila nepitka zato jer je bilo previše mulja i previše divljih svinja prolazilo kroz to blato prek potoka. I onda vam se dogodi, ako pijete to vodu, da dobite difteriju. To znači vi sedete 6 dana neko bijelo pjeno, kroste bez snage i neko se može za vas brinuti. Ako ste u takvoj nekoj situaciji, samo vam pomaže onda ugljen ili hrastova kora. Evo, ovo je sad druga stvar, tu je drugo kamenje, nije pješčanac kak tam, nego je crno kamenje i crveno i tu možete slobodno piti tu vodu. Druga stvar je vi možete po tlu prepoznati na kojem se dijelu kalnika. Znači ovaj centralni kalnik ima, ako dignete gore lišće, crno i crveno kamenje, na sjeveru vam je ilovača, a na jugu imate vapnenca. Tako da se možete tu bar grubo nekako snalaziti. Mi idemo sad vidjeti lokaciju, usti kamen, podno stare keltske utvrde. Kaj tu preć? Nema povoljih vodati. Evo, pitaju me kaj to je, ja bih rekao je to mlada divlja svinja. Evo, tu su klove mlade koje su izlazile pomali van. Taman pečenka da speči se, znači nije prežilavo, to je još mlada. Bilo. I tu za uvijek ostalo. Evo, prvi put hodam od malo većom ekipom, tako da je tu onda kako je sve drugačije, ne hodam sam. I onda vam je dobro da imate neki određeni dogovor između sebe, na primjer, ako neke jedan vidi, onda veli prvo udaljenost. Na primjer 100, znači 100 metri. Da svi ostali moraju svoje očne mišiće privikati na tu udaljenost, jer su do sad možda skenirali tlo na nekih 3 do 5 metara i mišići se mora prvo prilagoditi na tu udaljenost. Vrato se onda na nišan puške stavi na tih 100 metri ili više, a ovako u civilnom životu, znači ti očni mišić privikneš prvo i onda veliš u kojem smjeru je ta stvar. Znači naprijed je 12, iza je 6, lijevo je 3, desno je 3, lijevo je 9, kadaka na satu. Jedan je uvijek 30 stupnjeva od naprijed prema desno. Tako smo mi prošli put, se mislite, išli paralelno
uz puteljak i na jedan, znači na 30 stupnjeva je bilo skretanje i zalutali smo šikare. Znači koliko šikara te more zeznute. I onda ako imate ekipu neku dobro, možete napraviti neki team building, da razne pojmove premenite u neki svoj jezik. Naprimjer, ako je neka opasnost, veliš, kaj ja znam, veliš ono mačak, ili ako vidiš neka ovoga cigana, veliš kaj ja znam, ono indijaner, i onda svi znaju kaj vi mislite. Ili mi smo prije dok smo vidjeli kako godno žensko s velikim, znate već kaj, smo rekli, evo tam je kuća s puno drva pred ulazom, znači dobro grije. Tako da onda imate svoj određeni jezik koji mora u opasnosti pomoći, da onda samo vi i vaša ekipa znate kaj u čemu pričate, a ovi drugi ne. Sad imamo opciju da imamo gore na rimsko utvrdo, ali ne znam da bi se dogovorili, bomo išli, damo išli, imamo tu turicu malo i dosta opreme, da ne polomimo, ili imamo mi tam gdje možeš do nas dignuti i napraviti lijepe snimke. Izbjegli smo penjanje na strmec, zato jer smo vidjeli tragove kočenja, nekih guzica, znači tako je strmo kada se neki po guzicama spustili dole, a gore bi ovak inak samo vidjeli na vrhu hrpe kamenja gdje je prije bilo ta policijska postaja tih Kelta, jer su oni prije gradili utvrde od pletiva, znači kako košare su punili sa zemljom i sa malim kamenjem i onda su tako stvarali sebi tu svoju utvrdu koji su lako mogli pucati neprijatelja jako strmo. Znači tu su bili u prednosti, a i mogli su čuti ako je neko vikalo pomoć. Ti takozvani policajci ili vitezovi, to je bila posebna kasta u keltskom društvu, oni su pola godine živjeli po šumama i hranili se s tim kad su ulovili ili našli, a drugu polovice godine, znači od Samohajna, od 1.11. pa do 1.5. su živjeli kod radnih obitelji gdje su ona kao zimovali. Da se pogledajte moje knjigi pod Feričanci, onda bude točno znali o čemu se tu radi. Jebao Miša, ne snimate, nisam nekakve gljive naše, došle tu vun s šikare, a ovo je valjda nečija klet, tak bar tu izgleda. Evo ovaj kalnik je tak zajabani, evo tu nekaj piše. Slava vam i hvala u spomen svim ranjenim bolesnima i preminulnim borcima Narodno-oslobodilačke vojske te hrabrom i požrtvovanom medicinskom osoblju ove bolnice. Antifašisti Ludbreg. Moramo čim prije pobjeći, nosim na sebi uniformu talijanskog fašiste, ako me ovi primaju, a sami još ne znaju da prešli Drugi svjetski rat, najebal bom kaj žuti maček. Bežimo! Evo u znak protesta kapitalističku vodu, skalnika, kalu, gledamo natrag tu potok i uzimamo tu vodu iz smrdljive vode, tako se zove izvor, jedni službeni tu na Kalniku, gdje su prije i naši predci uzimali vodu i gdje je voda besplatna, znači nije kako ova tu kapitalistička koja se naplaćuje i voda pitka, kao što rečko, treba biti ljudsko pravo za sve da je besplatna. Sada ću natočiti sad tu vodu, gdje je inače bio prvi okršaj kalničkih partizana, koliko sam čuo. Evo, tu je druga spomen ploča protiv partizana, u spomen prve partizanske borbe kalničkog odreda. Tu su ubili partizane, kako su mi ljudi rekli, lugare nekakve. Znači, 41. Odmah nakon napada Njemačke na Rusije su partizani se tek aktivirali, a ne prije. Tako da je to sve bila komunistička borba, a ne ona antifašistička. Ali jebi ga. Bitno mi našu vodu imamo, našu besplatnu domaću vodu, a ne onu kapitalističku. Ovdje se natoči vodu.